Ghana. Enti no oko school we dey fie dunsi. Yankwa. Ati say Bako. Yeah, that's it. Aya no akasa kase. Ama ye. Awie. Pacho, ewie am by nya boni. Me a student am go school or diaspora girls. Na em say Yanko. me a student am a co SHS. Who are SHS and one. Ena ma fa ye phone. Na be ma na me ne na fa ye phone so. Epe say about akwala no. Nti we na me ma me ne papa say o monte ase. Me pacho start. Ye pese o start free. Baby a te said ye ni edi nkomo wase no. Emfa bi nka ho. Ye mpe obi anim guase. Sa wote ase. Ye mpe obi anim nti de ensi no emfa nka ho. Ye pedie si no nko a no kra no nko a na me penti start free. To animu ho ye mfa mara te said ye wo kire mu kire mase ho no. You pacho me dance. Oshia me wo me papa efie emra na me free ye fie a ewo ahyelaja aba kwashikuma Yi gam no netumi kasa kasa mame nti na me ne me maami kwose nsuo na maami de oso ani nsuo no ko fie na ewa salaga ewo kwashikuma enkwe na ka me ni minu aketo abaako nti na bra no wa pake ne ka esi ho ka na ogina ka no nti mi di nsuo ne ekọ no mini minu ani ko fie no na ohia ofre me na obisa me say opeme number na me ka say pacho da bi mi de me nyi wo se me ma number na say me ne fa enamfo no say enye hwe na me ka chen say even phone kra me ni bi no so di enye hwe me ma ne number obetimi afre sisu na oni me di nkita ho nti me de me ma me number ne ma no nti me de me ma me number ma na ekọ fie no enwumre me ho ana na me ma me phone ni wo me nchen nti enwumre ofre me na one me di nkomo ke kan za o se oye ohene na obeye bibia ama me se me ti ase se me ne girlfriend na obeto iPhone na mama ode me be ko school obeto me provisions me books for me school no obeye bibia ama me oye ohene o kan asema odi so bibia ni ho obetwa me ntro da on twa me ntro baby bia ama me nti e ma meti ase ma no meti ase ma no nti one day me ofie no frɛ me ma me line no on to phone ne ma me ofrɛ me ma me line no ka se me hia no no de ka hia me no de me ko ni fie ode me ko ni fie no na odada me bi san se phone ne wen na si ogusu na odada me ano ne me dai na me ka chen se mpacho me ko school nti me nye ne ebe ha me no ka se de wate ase oyo hene no no krompese bibia asem bia beto no oso oyede en ohene ose oyede en ohene oya ohene guy the ofa wo no a wodu ko fie no oso obema wo iPhone akwada ketewa no oyo ohene okay etie form fan cha yen akra ne age no ye bay ni age no ne eniema binti no ye the one or two things bi ebesie kakra said yes aka no ya na ye penokre no ye pe solution no enye obi anim guase enti ye the one or two things bi ebesie kakra but that some no de ye the bema mo said yes tie no evidence ye wo ho so eno no ye de ni nyina ebe kire mo to aso no ne me da first time nti oni me de wie no de me ko fie odi me ko fie no ma me 40 cedis pe no ma me ono krokro me se obeto nyema abre me obeye nyema ama me intimate na say no ma me 40 cedis pe ina the next 1 week bi mo sabe fa me ko fie ono ne me kodae second time ni de me bufu e pam bi say pacho phone na ka so beto ama me ne wen dey na phone o say iPhone na ka sa phone na nka on ti ase ne ba ye be ka phone no eno na ma wo ho bo obrimbirim no iPhone na ka se obeto ama me no ewe he because only my the first one
second time one of phone no so amba nti ba che phone ni we o see oh en ha ho na phone ni de meto ama ansa kra na wako school provisions ni books na me promise ni na me ya ama as na wako school nti oni mi de wie na the second day so o ma me 40 cedis no kokko mi bi no de me coffee nti no na time aso say be go school SHS one for be go school and me go school one touch ya ma me friend na me be go school my friend no I block me line me friend enko na ma me ne papa toto ane mama me na me do go school nti me go school no 2 weeks no me call jare ye me jare ye na me feel dizzy so now so na me nim say me nyem it me dit na school mo me call sick babe na me nim say me nyem ti na me wo school it me di sham me de me nim ti me dit na school mo sa 4 months na me be fie ye ma kwan na me be fie April July nti ye be July no na me papa ne mama na wo fie ba na papa o inside no she inside na mama ti abontin iti mama na first person na ohu me iti ohu me no offer me say ajo we ni mo asesa ase wasesa ase wonyim na me yam hye me because na me nima adekwa na mama ka say wo de fa bag ne kwoto ho na bra na me hwe say ampa na mama check ye no baba ka say okay ene o say ode me ko pharmacy near our house no okoye me pregnancy test nti mama de me koye no na omokoye me omoye enso e confirm me say ampa menyim nti ye be fie no papa mo ankasa na baba ka say why na irresponsible na me ka say ni feel no say why so ni enko na papa bi say am say why na irresponsible na me ka say papa bi a when be say 30 years on na irresponsible na papa ka say ni e was say ekutwa scan okay nti mama de me call na ekutwa scan na pregnancy na di 4 months 2 weeks at that time 18 maybe 4 months 2 weeks and papa Fred but it drew baby na wo kasa na you good to asasa papa Fred papa no nti oba e na ogi tum say ono na oye responsible na papa ka say nti den na ebe ono papa ne see okwakofa eduru aba na ye de yi nyinsen na mama ne papa sorry ye say eno de omo nti ase da papa mo say omo nti ase da nti na onfa ye nko ni fie na nko che baby oti nti otu car no de ekọ me ni mama de etina mba papa antina car ni nti me ni mama ni papa me ni mama tina car ni papa de ofa ne car no de echi ko papa ni fie wa fa ye nko ni fie o baby odi hene ne bra baako ne bra panin so ye ohene palace no de ekọ ye odi ekọ ye no ana amuka say me education na ehia intine almost omu penipa o nsu me education nsu hu hia intino de be ne say ndie nka ya aboti pregnancy na nka ye ana papa na mama said saa de omu nti ase na ye fie enya saa de ne wo ho nti ye de ye be ko fie na omu si ye de ye nkɔdwen ho ye sambra nti ye ko fie papa na mama de me ko fie na omu kɔdwen ho na omu sa baaye omu baaye no omu sa call the second time okay ehɔ no ye beba hɔ de omu san call the second time no ye beba hɔ na yama opapa wa ha omame wa ha na ye ne wo ma di nkomo fa wo mu hu so omu ba na nyem no a omu to omu nsa frɛ be ma no eno wo konyina na papa aka e de a kyerɛ yen na me pese me hu sɛ wedding fie san patrol was 16 years with date of birth ubetimi abo a kyerɛ me ye ne ya check ye hu sɛ wo 16 anasa wo bro patrol 9th August 2005 9th August 2005 okay enti munya ho adwuma monti every 2020 muni 2022 mo na ye nhwese ye benya 16 no ankasa ye pese ye hu no na ye ko
enti wo se ebra wohini me to me nkaso wohene anase onye wohene because odemo kwa ahemfie nti ebia no wo fra ahemfie 17 years. Okay. Okay, 9th August 2005. Okay. Tomorrow. All right. August. Oh, this August, yeah. Tomorrow. And now winya that china no benya 17 years. Okay, into wenya. Infant 17 years. All right. Enti na only wo maame de ko nsuo anopa no. Enti mo ba no only wine na neba. Na menu aketua na eba. Ma me de ojaye ho kofi. Okay. It's na ka say nsuo ebebu ye nsuo aye de be kofi. Okay. Ana papa ni hu. Enti na usunsuo ena onu gina ho ana wo soye nsuo ni si ho. Nsuo na ansi. Ti wusunsuo no ena wonu wudi nkomo so ope wo number. Ti woni wu gina ho ye nsuo no so for minutes saying be 25 minutes. Hey, 25 minutes. Ena wusunsuo ana nsuo no na eyi cup na de kobu nsuo so wa na say wo de bucket ya na pan. Bucket. Ena nsuo ma. Ena nsuo na ye ma na wugina wo nan so nsuo so kan ya wo so ne ma. Ena wugina wa for 25 minutes no no udi nkomo. Want to be an country say ma me nsuo wu nsuo ne ni nkomo. Ana wo kan chen say ne me kra ma bre. Enti sua me ne ni nkomo. Aya Chedebio. One country no. Dabi. Okay. Enti na oka oje wo number no. Ebere ben and oka so obefro because na why you anxious I wo expecting a call. Enti wo maame phone no one fa maame. Wo na ne kura wo akopim so of frey. Enti na wo expecting a call. Not that much because me na me nya aware say obefre. But ofrey enumere ofrey. Ebra na nsuo no so no a oka kire wo so ope wadamfo no sa bre no na oka say wobeto iPhone amount no atoto wo secondary school ho niema no ana oka sa asem ne bre ben oka iPhone die na ansa na ofrey me na ye kasa no osadi school ho niema ebekeka ho ma me gi ni die nti tema na wo sunsuo no oka so wobeto iPhone amount okay nti ukoye no mo ma me ma ne se bia makohia papa bi se wo peme ma me se ni se wa mo na ma ne chedebi obisa wo number no a unni number no adan ni wantutu so no wanko na wugina hodo wo maame efon no number ma no na minim se anka wakoye ohini die anka bibia me bisa no bia efa me school hu ne mabrabon ode be ma me basa na enye sa enti na wo hwe boyfriend no na wo hwe boyfriend na me hwe boyfriend because papa ne ka wenyi sin me kra so kan so beto phone na ma no abra bomu ne ma no na woni so obetumi ahwew enti na me bisa se na wo pe boyfriend ya na because na wo pe obi obehwew sa abre no me boa emo chinko acha na no wo phone enti me hwew no mo hwe me no mo hwew okay ma memra ne papa ne so na me de ne questions no ebewura mu mako na me kuma nim kakra ma mo na me fa no high Akoma 87.9 FM patch obomode ne bra 16 years was say ohene na ohene bi na ehia no no say oba me pew ene say wone no ekokotena ya okwaje so ohene afa no wanyinsen oso wonkoyi mu asam no na ne ehihye mu no na edoso program no Akoma mu nsem station no Akoma FM host no medin the Marcos Ushebi ewo Onua TV and afa Rabi 1 TV anadwo na wo frɛ wo si wo maame phone so no breben no osan frɛ wo a obefa wo kofie ofrɛ me around 6 anopa enwumre ya me 6 p.m. But obefa me at 7:30 okay and odi me ko ni fie now maame no papa wen no muni ho wo maame because of phone no ye wo maame de enti no okwa adwuma na dwa wo de beko enti phone ben wo free wo si so sa bre no ya wonya wo de wo ko me maame phone na ade wo sisi wo maame phone dabi na okoto ade na oja tu fie na like so ofrey na me fry okay
eya kasa kase ma me why ehu anim ti wan kasa kase a ne ye nyina no mfaso bi amaso why enti obefa wo ko ye no ode wo ba atamben obefa me 7:30 ni ode me ba be 9:30 yey anajo 9:30 achana wo ba na ma me no papa we no mo fi ti di asem na aka kire wo mo acha mo se ko madam ada ya wo tai pie ko wadanfo bi ho a wo ma me mo nkasa na chode bi omo anti ase kwa omo anti ase enti Thursday na obefa wo no wode wo ko ni fie because minim say yese na yire no mienu acha wan kan twa me okay wan na me bisa question ni menwie o se mate se yese o se na yire no mienu enti no obefa wo no wode wo ko fie be mu because onfa wo nko na yire no mienu ni fie ho acha na ehene fa na ode ko ode me ko abanshu bi mu hotel and guest house enye guest house and so enye hotel building by describe them one so kire me completed kakla we sie be 2 rooms aka kire me say ene dia nti edru ho kra no na ko bie gate na ode ne kan we inside man ko to obi a wo fie ho e ko to obi wo no oni pa kro hu ohu me omo ti fie ho osi omo ti ho osi on na hwe ho no describe them what kire me ne them what describe because any first day na do ko or do sign to us ko ya wato house na ode do mata ato ho na wato TV flash screen kesi abo no na ode impesi ho ana fridge okay enti say fie ho na ode ko ya akobi me say onye mo ye no acha okay what for be mother acha dey now you're virgin and your mama no papa wine to na be true because ye wo dey ye detest ehunu say we are virgin and asa when you virgin now we are virgin acha me now you're virgin acha enti odo ko ye no oto aduane ma wudi oto nsa ma wonom oto adododie bi ma wo ansa na wo ne wo da wanto hia mam nti mukọ ya na ye den kire me se wonyem nyina ye nyini ye di bi da kire me de ye ko so ye ko e no ona oma me gi seat e wo ne dem ho no obisa me se manu su ana na me se da bi anu pe no obisa nti wo wie ye no na se da bi nti ono a na woroworo wo ho oforsew anasa wo a wo firi wo pem e na de woro wo ho me ami firi me pem okay ono da mpredo do sense ada no twice ono da wie ye no mo je ma ho me na mo san ba se kan wana na asa de no da bi kire me na me ni ho once in a same nti ase also twice also say once nti ase we are student we ss when you be when you at nti me hu se de sikoye oni me da first one pe okay ba ko pe so wie ye na obeja wo kwan se kofi pachane ono na de me be fi ko dware ko ro hu kakran sa na odo be fi pache de bi wie ya na hye wa mo ase pachane tu be fi 9:30 ono na be o si wo hene fa ena wo nanti kofi because on to me fa wo kofi enti kire me what can wo asem na sidie aka me questions but me bisa eya amame sentence kakra enti ehene fa na obesi wo na ade asa wo ye de kofi kire me osimi okwan so na me nanti kofi obefa wo nso obefa me de me nanti kokwan na me kotwe ode me ko obefa wo nso okay enti ode wo ko efie ho ene wo dampre dodo sen ena wo di ko school a ukohu sa wonyem no 2 times ono da 2 times 2 times first day ono da ya wo ko fie de na ode ma 40 cedis first day no 40 okay nti uko ye no udi sika no ni mo say we virgin udi 40 cedis no uko ye no awofo ohun se wo sika bi wo ho because mo ni se wo nya adwuma da bi o me udi sie okay ebra wo no da wie ye ne die na odi hu ni ye moja ono so hu no bi ono we hu bi
Ade wo no da fom. Mama ne hu. Na se ka ebo me chere say odo to mpa so ana akonyam ana fom. Impa. Nti. Mame mani abiri o. Me tena sese ya mame. Se de ye mpanimfo no mu bi esen krofo ma. Mani se bria na me de se adwa yi mu no wo sister, jeje mi amajeje opa. Me say wone woda empa so akonyam efom ana hene. Pacho empa so. O ma wo kontunu ho ana o ma wo ye dan. Sister, wenyi mani wenyi ma no ahunu. Ah, wani mu kuntunu ho. Kuntunu ni ti say just wo kuntunu. Ye, da bi akwa mani abre. Oye wo dan. Ona wo dan pa ne so. Me dan pa ne so. Ase we se kokoto de me bi sa na judge be bi sa wo. Ene wo be ya no. Nti mani abre. Okay. O ma wo da ho de a, o ma wo wro, wo dross ni nyina ne watade nyina na wo ye naked. Pachan. And you see then I'm going to see ye. What you say? And you see then I'm going to see because one woda we are virgin. What you won't qua hemu. Inti mojana ebano a good beshit in a so. A good to manaso. A good panaso. A yen a bear maho. Tina me yes that and me catcher will say me pentro because I have a chantry sister. You better chill one. A bayon one. Ain't me be so say. Na oye virgin ana no wafa be mada pa ma ame mu mpie na menyi mfiri mu na ka no kra kire me because me hu no wafa be mada na sa na oye virgin mame me pacho papa mu de munyina ni mu kakra bi mame papa munyina o mame na mimisa na mo hu nti wontumi nyinsem ni bia no mame nti bre no so sa mo bekasa na mo ba inside e wo de mo ntehwe meno no nko a na etie oba meye fidie na frim ti dia meno bekan enko eye meno mienu meye frim nti na we virgin ana say omo bonyom ti se wanyi anu ntem ama me a ebeye nwom krofo beyi wo mafidie na firi ho meye frim nti na wafa be mada na se na wo fa be mada Pacho da. nante kasa mama na fa be mada na wo fa be mada nti si dan na emoja no wonko na ehunu ye na be ma no bi anye ne be ma ho ebi ngu be shit ne so ne ade me kodjun so wo shu mante kan ka se ma men me kodjun so wo shu bonu wo dawie na akodjon so ye ana ho be da na akodjon so ye oni me dan na me ka chen se djun so di me nti me kodjun so wo Thomas oba de wo ka no ensini mitirim wonu wo dawie ye ne be ma ho no dade onu wa dawie omuja no e di nkan ye gu ho ebi aso ye nkan se muja ne mra bebre mu be shit ne so na be shit ne mfotwon ebi timi soso ebi tumi ye be ma ne be ma ho opepa kora no ade ode pepa ye no ebi betumi akem onu dawie wan pepa ne be ma ho dabi wo wie nso wanfa bibia ma wo se fa pepa ho na etotwene o mama okay wo pepa ho wo ho ana brebe na akopa me ko wo shu ko pepa enti wo de yi toilet roll na moja ne wo mu wo de to hene eno mi di sie na wo di sie hene fa mi di sie me bag na enya no kre minyini wo fa be ma na wo fi se 87.9 baby o first boy no pacho because red unim is so powerful menya message bi wa ha o tina me bi sa question me da so gina ho no ayo say obi anhwe obi hwe enti wo first boyfriend ni your friend say ni your friend Diki te he pacho oti ashalaja enti Diki or your school ni ana say o student e wo mo school mo pacho okay enti no Diki ehim fa no no koda your break your virginity no pacho onu de me na have sex da enti no onya wo mpna o ya me mpna so me na have sex enti woni ni sign how many years I want na anya sex da 2 months one for uncle fee onu na ba me fie
O ma me hu no. Ma me hu no. Ato one wa na. Dabi, pacho debi. One wa na. Pacho debi. Na. Minti ase onim. Minti ase because we ni kan no kran kire me. Nti na we de bibia ase me. Bibisa first. We say won fa mpena da. Akoma FM. Na bibisa our first boyfriend no. We nyima no. Eche na abeka diki. Nti diki ni wo dai. Pacho debi. Enye se bi anyi nse ne ye diki die o. Ba no mpese me hu say na we ye virgin and na we nye virgin. I'm a virgin. Ti diki ni wa another. Pacho debi. Fa diki number mine friend. Why? Ya na the diki number mine ye be friend no. Okay. Nti we are virgin and bema ene wo ba beda wan te ya wo bia. Pacho meti. Kire me ya wa wo fa mu. Meti paints. E wo hene kire me wa ya se wo. Time now oni me bedam. Odi shem na ye me ya. Tu ka che ne se yo ya. E de na o kan. O si ebeko. Na opia so na ekode. Because wo se wo fa bema da. Nti hosa. Opia so ayenko. Opia so enko. Nti na ye oya. Nti eye wo ya sa no wase ho no kafra. Eye kuro kakra. Wase ye kuro. Kakra bi. Nti wo ko no nante asesan. Passion. But o ma me no papa hu so nante asesan. Ache dey. Me time na me call boy in field me share jeans. Akoma FM. Me share tra na me dey call. We share trousers na wo dey call. Okay. Nti wo tan tan so ya na yam bibi dey rewra ho ma ekuro ni wi. Ukoto edu. Ukoto eduro. Na wo no mo ye. Ni sika na o de ma na ade bi koto eduro. Ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno na yaso waso eguso da wutie wa Akoma 879 FM TV station no eyi onua TV na afi Rabi 1 TV medin de Marcos program no ye frɛ no Akoma mu nsam na secondary na wo koye no eno de ono da ye no wante pen bia wante we ache de bi eno de wante we okay na chesa akokwa wo achane sabe na no hia wo na fe na wo be ko school mu fufura na se no ko school mu dada ache de bi na fe na ye mi be ko school okay na wo koye na wanya wo menses no wan hunu se bibi enkoyie ache de bi o and menses na ntam ma da bi ana me like me menstrual problem me menstrual problem yeah some months bi o wa emba but we dey na asabro so 4 months na me hear me menses na wonya menses nti na uko school mu no so na one wo kasa ana no ayden wacho dey bi o ye be ko school nka na wa block me nti ono ko da de to so mienu no wo bisa no wo iPhone no mi bisa no wo iPhone no mi bisa no ono ko da de to so mienu no bisa no ene wo school ho niema no sabre no na aka na se no wako school ono ko da de to so mienu no na aka 2 weeks am wako school wo bisa no say okay o ka so oni me twempena na woni me da obeto iPhone ama me na waboa me ne atoto niema no asembe no kan 87.9 asembe no kan o ka chere me say udi oguso nti de me hwe nanim na o de block me nti me sa friend the next day no wa block me okay o papa ba abeka bra wo mo hu nsa wonyem no ho asem na efi yehu ne no so ekokosi ye Ahaya Akoma 87.9 FM program no eye Akoma mu nsem host no medin ede ma akos o papa na etoto wo ne ma wo di beko school so ono ka se wo be ma uska akototo ne ma no enka diska no beko akoma papa ka chen se hwan na de ma wo se fa akototo ho ne ma ko school ibisa wo acho nko tuto ma me nko adia ka me de be chem papa mo se nko tuto ma me eni mi books ka me de be chem se hwan na ma uska akoto na hwan na to ma wo anka me de papa ni ba be chem wo ya atwema adwene se bibi so ene na wo papa no ma me tumi ma wo kwan ma wo fa mpena chede bi nani wo baba be ka kire wo mo san hwan na to ede ma wo ka kire me mami hunu meka se
papa bi na we share me no so open no be hwe me school ni na what top provisions any books am me say me fan. Whoa, benya sa akokoduro no. O papa hwe wasum. Obe hwe me. Menye ni or this kind of one card because school akodi because won to me fan near man ko o papa hwe se de o si boile. And nano oba nano you know oba here. Your friend you were hini ya wonfa and your friend wa and also no wonfa. It's in coming ni say wo ka say wo betumi de akoma wo papa mo aka che omo say obi na so wo pel e na na twempena na metumi aka say ne wo papa ma mo free say wo tumi twempena ti me mani bre ba wo mo so be me na mo ha ye na mami ade no ma wo ba fine say ne ho fefefe okosuku aba beboa mo daache na mo ma ne kwan ma ne fampena mami me pa chew minim ho hwe. Oh, so say sugar daddy need to turn your money man and come back the catch say sugar daddy no meaning say mama ne free range no so to me ya de ope Mami mpa chew boa if you say there be a me kasa kire wom de one na chiri ba me kasa kire so wom nyire wom hunko school na de asinani so say ope so wo ye daache no me force na me moa no na wonye enti na bibia me wako school buy kra na me hu isa no amama ma yare up to now amama Akoma if you say school subject kra ka so wo ye no enye easy or me kan also ye home econs enti me kan so nchange wa se no ano be enti wo ko me bo kapa to wo school bia o fra me ne kasa pan che say all con me kasa kire no mai bia me ko ho mai no me ne om ye adwuma kakra mai no that very day ye gya ne kwan ne maami wo ha ne maami be di adanse efo be gina ha kasa ye eso won hwe nanim hwe nachi no won hwe ni nua no mo e ka ne ho edi nachi na won hwe no nkobo brapa onko sua de onyere ne sua de na daachi no wa be yo o man bapa nti wo free school na wo baye na mbe hu sa no in fact nyame ene aban asemtia enka emfa papa ma kemfa papa ma fi se ka na mabon e say every brother day bia ayire so 2 weeks 1 week bia of friend ma me sending man send ne kranya ne 100 cedis ni teacher ne number wo me ho si sia every brother day bia 2 days 3 days of friend menya kranya ne 50 cedis every week no ni ma bia 1.5 200 100 nam dia sending no na obaya or the nisan na free school aba okay nisan de omo de free school ba no ye beba ho bra wo frɛ ye no na mom nia wo di nani hu no nkro ya wo hu se wonyem yo maame ma ha bra wanim kakra mame na mo betimi apagya mu kakra kona no de amame na ye ne o maame ni nkomo ye wi a na ya ba ebra wo hu se onyem no o mo frɛ no na se ne kosi 3p garlic mixture chese abibi drama san age atomo preko pa wono no mu a enane srade wo yem entehye wa beko stroke beko wo bi aye kase dodo obesrem kama wo pressure no wo high ne beba from ebisi immune system wo sugar no wo high beba from enu nti amansan age atomo adro any 3p garlic mixture wo bi sa Brengen Francis waja he gabemamo ma vek ne kunu me papa Mr Bosontwemo sister Etimu obmbaka cha say dro mo nom na mo bo adwuma wa brochimemu eye 3p garlic mixture dani eba Mr Kwanana Keba Apidank ane Angelos ubenya 3p garlic mixture ne bi de garlic ane wo ane yesum nuanu no ade agumo wo pendopo twomu etu afrepi wak natural e wo 0248 928824 0248928824 and now 0201 000021 0201 000021 mame obanu ko sukuu no eya na ofre wo a o se ne kondo de hen ba chowo owo school no go ofre me a o ka che me say ma me kondo fufuo eti wona fabre me school ampa me ba ne kan me pupu mi ti mi jiska ne papa wo fufuo o kire me na ma opa bi o se na ntwi na akokɔ nam na ma ye ni nyina
na masoa mafoka na masoa na me de akoma no ibo kwa me de kwa me gino ma ni didi wie ako ne nsa bibia wie na ma je ne chance de aba fie mama me bye bye okay eti me ba no kasa ni nya mu no emra na me ni nyina ewo fie no oya kwala bia efie ewo mu no onfa be ma na me de mi hu sa ofa be ma enti no ye wa na omuma akwan say ye bi school say omu be kwa SS ana ne papa ko to ne ne yema nyina e de ma no say de onfa ko school enti ampala ne oba bi fo na oba ho to oba ne papa set ne yema nyina awie ana so ma bia wo ba be ko school ne ma to ma nyina ani ampala ana ma ja ka and ya to ma ne de ko me person die tie me bisa wo sasam ne say one na me person me hu say oba no no otai catch us me kondo we enti fa bra me na say yin say ne ba ye no ena ebia was starting come kondo we into munu amre me pa chowo tama wo school mu na ofra me se ne kondo na me ni me se onyam na otaye dabi okay enti ofra me se me mfa aduane emre no ampara me di so me di aduane ni nyina den ekọ enti me di aduane kọ kra ba ti se bia 3 times ke mu hwa na omuma akwan enti omuma akwan no e na obaye na ne papa de wada na me wa bonten eti opie ye pe e na muti ni school bag bonachi ana ni school atale e hye no ana funa pie no se madwa bla ana me ni fa chi ho am se madwa onyam menyam e di na hu ne hu so me pa chowo o sabi opie ye pe e na me se na funa pie ana akasa ni nyam no mi hu efom mi hu ade kakra hu ade kakra yeah prophetess me pa twan mi hu ade kakra nti akwala bia da yem kra mi hu Ethiopia pe no se madwa wanya sei ape na osu ana oba achire won to oba achire na se ma da wen ana se ma da ayi madwa sade oba party die ebe ya den se preko pesa na makoko bone preko pa ma ne so nti die na osu to osu ana ape waye basa ana me di kan ebra pana ne papa epie ti papa pie na me fra ne papa ede ne tena ase say we de me pa cho ka wakoma eto yam na bibia ba me srew pa ka wakoma to na o se nya asem ana me so ma adwoa e ba ye no nyinsan o de nyinsan na eden aba eti ayasa na fe ne papa waye basa epi say ye hu bibi sada ayasa de ne etimi ko ba asa no eti hona ne papa ebisa ese eye hwan okay ana ka say e brabrantie bi ni eye fasi wa mama time a odi fufuo no koma wo ba no wo school no utimi tira se no wadidi awie we hunu changes bia wo ne ho me pa cho de bia twice na me di fufuo no kwa ndi se fufuo no minya de kwa ba bia mo won dan ne won mo ye ma anko ho eti ye kwata fikire ba bi ni wadidi yo didi wi anu ahoro ne nsa eno kra odidi a ye ma se ye ne nta besen ko wo ma me no eti odidi wi akọ ahoro ne nsa pe na me ma chance no so ana se ma bia ba ye na me di ni ja ho ba ye me pa cho o phone se yes me pa cho me phone ye ba akope nti se uja your phone ne ma oba no phone be na o use ba cho se nke se bia me di number be ma obi a me di mi kunu live se bia obi hia me asem obi sa anya me say wo phone ye ba akope ba chan wo ko eya akọ nya me se wo ko nya me sam ka wo do phone ne e dia me de ko nti brebe na oba no nya wo phone no e de efre papa no ana papa ohene ne de friend me pa cho wo tama onya me phone e de fre papa ne de sa ta na ne papa ya adwuma e wo baabi a me ma kọ ho me ma kọ ho a phone e wo me nchen wo edem eti me na trans na me nim se bia wa fa phone no e de frefra na se bibi sa because kwose say anytime bia ohene ne be friend no so wo yo ohene yo so onye ohene o de me ntumi nka ebi nso na ofra himfie ne bra e na ye ohene enti sa bre no a obe friend no na phone ni kura wo ba no ti meaning say wajai wo phone na ma obe e no wo use pa cho obi a phone e da ho wa we da dem ho na bia wa maso ba me mpa phone hye ne nsa say sebe medium ji na bi obi be frɛ wa enya ne sa wo phone of fire or the other like or what enough for different one more and all the other what's up also no ho ne ma da bi me phone ye ayi bi ketenketi ni bi ye mi nso ko pa twan win ma de da bi nim nsa nti said number bi eta frɛ wo ba no wo so a ana number bi wo so no say sa number we de me friend da me ni papa ne kasa da one no sisi bibia sa me pa cho wo phone no kasa ni nyam phone na kasa no
ani ya media no se na me kodi ni papa ho no ani papa so wo phone ni bi nti na omu ni phone ni bi enti phone no ono na accounts e bi wo ha ya am se na ma adwaje in case e bi obi kura afra me a ubetimi afra me afa papa se bi a ma obi hwehwo efise mususu a e bi a mu hia bibi wo papa mu hia bibi wo ye nchan a na mo de afra se bi a ye hia se good enti se wo kuru a wo down phone no ma no se ba ya wo frɛ wo mu a ubenya wo mu good mame so woni ni di nkomo wi a aya wo delete number no ana wo gya no wo so Achom delete 87.9 Kumasi. ti se wo delete number ne de na esi den na so ma wo sika se fa kwototo ne ho niema ka de beba ba kire wo papa because usuro se wo papa no ma me be hu nti na wo delete no se wo ti ase okay enti ebra wo hu ye na me say ba biem phone onyisu obey ontumi fa phone ko school any ade enti no di enti yakase omo wo secondary school no ema ye ma wo mu nyisu phone bebrebe because emema betumi agene number sini ade eno na omo de starting kora bone no enti no ene se obi kura na mo be frɛ no esi no so na obeba be ka kire mo ba na mo ne mo ba ne be di komo wo bi phone so a eye chen se wo de wo phone be ma no mame kamo na oji mame kama me onya me phone kita ande na fie oni ni nua mo nkitu anti sade be ya sade be ya obehia bibi nti ana ma ne nsa ka me phone oni ni nua mo nketoa sade be ya obehia bibi nti ana ma ne nsa omu ko school so nkwala no ko school sade be obehia bibi se be ska na bibi nti ana ma me phone ko di ne ho sade be ya omu hia bibi ya no okay nti enkanye bad there because ye mu bebre no bro wa wuni wo person of oba enti wo betumi the phone amano but ejina kora ne so de be ye na kora bonesem but efie no osan ka se ada no o de ne ba 9:30 anadwo mame oba no otumi pia na tam opa bi a eba tam opa bi ana me pa cho da bi denti o ka san se sa da na o de be em so de be ma ni epie ye no na me wo fie ba bia me ne papa wo no me de me wo dam etiem sa tamu no no ana ne be ma no epie etu oba ne bi sa se na ma adwa ko he 87.9 o tena ase no na se ma adwa obi nu ande me ne me kan obi nu akoye sei afe na wa ya ba sa siwo na se osu ana se kan okra ma adwa bie wo ho enti ampara mi mani bie no ho obie no na niam wo ha say fine anam say amaadwa niam be na sabio na be ma ho ayi kakra e won se maadwa obi no akoye sa hanya je won sa na me kan obi no akoye sa na de obi no wada ano say eye nia ni ya ni ye eni obi di ni enkrafo ka se ni ye dan ni enkrani ka se ni a dan ohene nti wahene yi obi din obi title I am for doso ebo yankwe ana me se obi ni wada eti bi kan sa no afi na wa ye din utumi pushi no e ma ni kira wo nipa koro me pa twan me kan ne de o kan ye o kan obo sa nipa ni din na uhunu mema ho nsuo no uhunu moja e wo na mo ase anim just na oyi ye no we are prophets can correct me mi hu bibi ta banya si bebre 87.9 okay ana I ti se supi kakra bibi sa se moja na fra spams no banya si moja egu ne hu bebre eno de enya ne sa na mi hu no okay enti wo pushi no ka ni no anya bia no wo bo papa amane e ba chawo ni papa baaye no ni papa baaye na be ma no e ba ko e ne de me kira say anadwo no a oba aye no a wo bie na nam na wo hu ne say sperms afra moja e won ho no wo hu so obi ne nada sa de na wo bo papa amane pa cho nya me se enka no 87.9 Kumasi. me pa cho Bible say enka no kre me nkoka ti say na me suro mi kunu enti amama ntimi ampapam ni for doso to waka ni no uhunu ni kuro me pa cho so de o kire na ni ne baaye no so de ni ne baaye na minimu ni no
me pa cha wo o kire won de hu o kire ne de na minimo no ipa no to ba so minimo na mpala nti na wonimo no minimo no ba ta ma me di nimo no kra no na onti se de o ti sese no good enti me pese me hu se won sperms ni moja kakra wo ba ne ho wabodi no ni asomasi ene ne medaye won ni pakro ukọ ne ho ko ka chensa de no aye oba ne sa me pa cha wo sa e ba sa na oba boy ne ba mi hu sa na me ba ne ko school na ne de ko school ni ta mama ma ko ka hwe eti me ba ne ko school ba ye no a mi hunu ye mi hu sa ya funu no apie no ana me friend ko nchen e ho na me ka chense ma adwa wonyam okay mama pa cha wa nti wo so onyem no kra na enye onwanwa because no one will say ni bi ne nada nti betri ayo no na sa de all ko school a mi hu se bibi sa ho ne de se be me so me ye oba ne de a oba ya eti opie ye pe no nya me se yanka na kra me bodin me boboy ni din okay so wo de obi sa me ba na obeka opie ye pe me boboy ni din me dan say me ba papa so grow fine herbal tonic mojadro kama nunum bi na ahonye fe nunum bi na onfichi kro no ensisi so yie eba entwa eba dakra na ensan emabie mo no obi on so a emma kra no mesro efrefre yade e de ama wo enu nti wo hia se wo benya grow fine mojadro ubedidi ubeda kama wonsa enu wo na ye yetichiti ni nyina no ebefri okoko ne yade ye grow fine nuane nu ewo mu nya asem ketua last year grow fine ye award se ebibidura wonomu a ebuama wo oba wo menses etumi ebeyi pa eno no misty eba kwale na ashtam room smart eba obo ase Fred mense eba pidam pure leaf chemical na eba show biemo ubenya grow fine Fred doctor na etu e was 0244 59 65 32 0244 59 65 32 okanshi drugline ubenya bi elho enu nti be me na mamensa mra wo so woba no aba mahunu se wonyem wa kire mo frɛ no mo na mo kɔ fie ni fie ana mo na mo frɛ no ma ne ba oba ye no e di asɛm na ɔka ye nto aso mfiri hɔ me pachew me friend no buy me je ne number no akwara ne ho me bisa me ba ne se onim ne number o se an e na ode number ne mam na me friend no ti me friend ne be 3 hours time e na buy ti o buy na ye man akonwa wetena so na mbisa anse onim akwala na o se an na me so onim ne sen e na o so wo ye na damfo na me so wo ye na damfo daben fisa akwala no o mi fie e wasalaja na me friend so omra megene ni o man ko school na ye de no hu no so obese nsuo no no so beto nam e no hu e na me se akwala no o so nim na one na dapen wo se an na mbisa nso one na dapen sen wo se 2 times na me se ni akwala ne nyam wo ka sen e no sen de ye no kre e yo no a and yes adia me mani nko pedroom bren na wonum ana me se me ma wonye den tu si wanim mpacho an o ko fedra ba makora na gia no anum e wo mu mienu mu anim eja mo ma me nka na ehiafo asem waye o no obae no obeto se woda wo mansion mu wote wo ka papa bi mu ka obetimi agina mo anim aka che mo se mo be 16 years no o ko fedra ma mo ama nanom ayi agu so asoma me enti o mame nananu di kan epre no se dabi efise o kan ye na ka me ye din na ma kire ne se nko fa duro ne mbra na me ngi aduro no ti me yire na no di kan ye gidigidi ena o twe san ye enti ye na me gina me si odin na me so ke me nimu fi a wutim baby ku an woni akwara ne koda ye ne me pese me nko na me nko hu ho ena o si okay wati tina boys bi abaelia ho boys ne ba hobi ti wayesu ye ntina ne ka anim ana me se me ntina ka anim fi se de we ana me bu afu no ye se me ntina ka na boy ndi moto be no se ye ntina moto ni so ni ye ndi o machi nti otu ka no ye bekọ no de ye kọ kotoku wade ye kọ ohene no ahemfie ti ye kọ ye ne ohene no etena ase ye beka no ohene ne beka sem papa kire yen no ohene ne se yen koyi nyinsan ni ntumu ana me se
papa akora no obaye no yakotwa scan onya 4 months abro yanko yinyinsa ni ntumu wose an ono de ono betimi aya no ana msisa nti ya na omo presu aya nti ase anya adwuma na me so me kyense me ko baabi enti me ya me firi ho me ba afie di na bo ne yese Sunday ye bekohia ana me se me frɛ me father mo ka kyerɛ no me se yanko report na me so me kura ma report dada enti ye case ni nyina wie yen ana me san boy ne san frɛ me na me so ombra ti obae no ase yen kɔ ne bra ne ho ti yan di kan jan ye kɔ yen the same thing ɛno hene ne ka sɛ yen nyinyin sen no sɛ yan de ye nyi a de omo betimi aya no no ana me si yo na o ka kyerɛ yan beginning sɛ ye police station na makɔ report a police station da bia wote ho court a da bia wote court what's saying da bia wote police station what's the report asem no police station da bia wote police station da bia wote court enti ono court de ho nya ne tenana anase court de onsuro police station onsuro okasi mani me pacho dampare mpacho o IGP utie me waso no de oyiska to ha obeba fie enti seti mu bie ma me wase onsuro police station da bia wote police station da bia wote court ana am see you but me ra IGP police ne yire na meti America say enti me kunu no papa wate o wobi so onsuro police station ena me nua judge a woti adwamu wobi so onsuro wo mu hunya hu nti onsuro mo on ase ba ka kire mo oso onsuro mo mu hunya hu mo ma mu hunya hu wate mo ma mu hunya hu yanko enti okasa no ana ye san ko fie enti wa ka kire se yen san kodanwe hu biem na sum ye madwene enti me ko na police ni bi bem na me police ni ko susu na police ni ka kire me se wose wodi sika beba na makoyi dia mon kire no fa sika ne mbla na mon so sika nim na oba ye ne kura wo so wabo akwala no ho ka more than 2000 plus ko 2005 enti so di sika ne ba na wati usika na frim na de aka na makwala na didi na afi kwan a wo pɛ no wo de na afa so me ba hwe me ekwan a wo pɛ no na mo de na afa so enti na monye se na no mo de ma mo akwaye abortion no o se ye bisa o se ye nko bisa doctor de doctor beji nti ye bisa na o se 50 million 5000 into am the 5000 e buy and ye gi for evidence sake yeah sebe ya okogina ba bi ka se enye ono a ye betumi ayi sika na cha se wona de se sika we ma yo ye beto so ho na mbom me kra letter no de ya twro so no eye a journey in my life ti yankomo akoma mu nsam dwumadie nne no ya to ne din se a journey in my life enti bra Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 YouTube Akoma 879 me pacha obomodi anebra Facebook live ne yabaya ye ne ka say tama wode kwosra wo papa dia ekwoso wonyina wodi kan twrogu pipa so eto baabi won wo hunu nyansa kakra in case say bia papa ikura ye ni bibia wo evidence ya no odi asie baabi a wo mu behunu ni ehunu sa somesi enanye me no ma meduro sa menom na mengu enti what an evidence eto na asam de watchro ye na title no ye a journey in my life or no enu ti bra Facebook live na be kan bi a journey in my life bra YouTube live na fo ani be hwe na kan bi Akoma 879 FM YouTube and a Facebook Akoma 87.9 FM. For the sake of omo radio no Pastor Julius Ebetrasia obaken kan e de akyeremo na so mu a mo betumi aba Facebook no YouTube no de mo de ase mo betumi aba na mo beken kan bi kama enti okasa mo nkoda enwene ho ba twan na mo magi sikanya abortion ba twan mo kwadwene ho de na sum ye ka kyeremo enti akwadwen ho a me ne obi susu hu no kyerese yangi scan na scan nye evidence na scan ye evidence dia ba bia ye betumi de nako na am si o nti ya gi scan wie ye no
ɛyɛ na ɔmo frɛ me bisa sɛ yakɔyɛ adeɛ no anaa ba na megusu yɛ process ebi sɛ de wei na no ɔmo yɛ ne bla ne frɛ me ka kyɛm sɛ yagye sika no enti beginning ne deɛ boy ne ka kyɛm sɛ kɔyɛ adeɛ ne wie a ɛka amabɔ nyinaa obetua ɛna mpata sika obetua enti me ka kyerɛ me yere se ɛyɛ nada sɛ deɛ ɔdada akwala no ɛdi phone ɛdada no saa no ɔdada si enya yi nyinsɛn na sika bia ni hɔ nyinsɛn na wɔne ne bɛtwe ho manson no eni hɔ biem enti me nya de a yɛbɛyi akwala me nkɔyɛ na me hwere me ba no enti maanyɛ enti ɔfrɛ me nti ɔhene ne ankasa ne frɛ me ka kyerɛ me sɛ yɛyɛ o si yɛanyɛ o sika na yɛde ɔmo de amayɛ no ɔmo ne yɛawie ɛna me ka kyerɛ ne sɛ yɛyɛ o yɛanyɛ nso o ɔbɛte ɛho asɛm de yɛbɛkɔduru na wɔn na ka kyerɛ mo sɛ ne yiri no mmienu ne mpenafoɔ bebree ɛyɛ boy na ɔne me ba no ɛnyɛ mo yɛ no ɛyɛ dan na ɔka sa asɛm no tem na that very day now me frɛ no ma ne baayɛ no a me ne kasa na ɔka kyerɛ me sɛ okay. Yeah. Hello. Okay. Enti odi akasa. Enti me friend na menene kasa no. Esese ni nse no obehwa kwala no obepɛ dan aman fi se mintumi ne ntena me fie na me nsan mo na akɔnma ma de ma yɛ dum. Ana ɔka kyerɛ me sɛ obepɛ dan ma akwara no ɔde on fast kan bra. Ye bepɛ dan ma akwara no ye bɛhwɛ no obepɛ yɛ no ade bɛyɛ no ade. Enti on fast kan bra. This time na we no fambra. Okay. On himself, this as can they don't forget the dish in your work. On himself, this as can because at that time, no, me phone not no in this company because you put some of your here. On phone not again because you put now per obi one over no intra no hide them man on anka akwara no dwum ba no ho a we be treat be man now person worry over no be treating this way as an obe worry over no we be treating this way as an obe worry over no tanka wa adwempa say ebia oh me ba ni the same senti ebia per dan man no me person on pay the chance man ye we man that be said you that kind of idea no kra I confirm in call hospital and to do ye fa be they did me high self contained single cry man 1 year before 1 year sir e ta that thing na only sika sa na mo de man me pa cho sika sa na mo de man no o di be 6,000 3,000 me send video me send me can 3,000 share the same asana you send 1,000 lori fe 160 Ghana yedi man when dem ka ka wo ye me pa cho enti in all no sika sa na mo send de ma wo no on me na me say most 6,000 in all no sika sa na wo send de ma wo no me more the exact figure because na me say hey because when na wo catch me say woman 3,000 eche wo send 1,000 so I want to know say in all sika sa na mo de ma madam message ni ya wo e Papa, me pacho asam na ba. Enti woni mu akoma nkofom kra ne yeni nkomo. Sika sai na mode mo because omo say, omo 5,000. Enti sai na mode ma wo mo. O si amount 5,000. O se mo ma wo mo 5,000. Okay, mati, ba se o ka fe so si amount 3,000. Okay, enti say sika no na mo se nko fa nkwa ye dan. O si on fa nkwa ye dan. Onu si odi kwa den onu den ti na oji sika no mode ma wa mo so omo entu sika no mode ma wa mo so omo fa nkwa ye den odi paper bra mi say wa ko transfer akora ni mi ti no owo special doctor wo kuma senti odi ko akora no ko hot na doctor na just can have enti ye man we ko kan na doctor about today be ni man what they go hospital akwa about lady me pache o sa abortion issue ya wo dia ba betum no eye hwan e na de ba ye no the person ni buy say wa ko checking me pacho eye wine na kan say wine na initiate sa abortion no mama hunu me pacho wine na once we say mate wa ha eye wine na initiate abortion no yeah one na initiate abortion ai say asem no offer no but we ma church ni nyine mo na that speak out we dey ka kire me tie no akwara no only say we hunu biom after 4 months 5 months no only say akwara no go school we hunu biom enti no akwara no friend say opese hunu no ko du no na ni papa any langas for say oni ni na langas for no buy no so mo buy no mo hu say oh
no so no oye nana enti omu ne nza na omu ye no boko na mo se o ada ase na aba na o catch me se o say na omu papa no friend so ba ita no ka fe na o ba sa na o weche say akura no yin ten ni ma mini hu say o she karum na o ma on do the kan ko ba bia enti ye sa dia wala na obeji nu at that time say one be man pay at that time no na o si o yan ko ye bra ho enti ni bra ho no mu ko ba cha na tina phone na na che say me pa chu o enye nipa na wo ye na me ne di nkomo. Hello, you can't put me on radio without telling me because I'm getting echo. Me pa che me say Bye bye. Enye nipa na wo ye na me ne di nkomo yi. Wakate no. Wo me pa chu o ohini no spokesperson na e kasa ne but ohini no ni spokesperson no papa ma me misa say ebra wo kwofra akora ne na tra ka mu na ko ni fie wo na ateka ni mbi ebra woni akora no ko yesa no papa na ateka ni mbi na anyenye bia ebra awofo ni hunu se wo mo ba ne nyem na omo frɛ no se wo mra fie no me pa che wo woni ne na koye oba no ohini ne ba no na ni spokesperson di na chi. Okay, wane boy bi na bae. Wane boy bi na bae. Boy no ne kasa di one me ba na anyem ne kasa on na kan say ono wo yire no mienu enti wontumi nware me ba ne nka ho. Wane kan? O di one me ba na anyem no. Wase di an? O so wo yire no mienu enti wontumi nware me ba ne nka ho. Enti wo ko pedro aba ma me ba na nom. Time ofa wo ba no ene na nyime na aba no wo mfie sen. No was 16 years. 16 years. 16 years or children will be 17 years. Papa, me pa cho be bo bo enkomodie ya akodai ene ne wonye mo no me de menya hu se wo yo hene ti me ntumi nka se wo yo hene enti bo voice na yo ne nyim no ne di ye no bo me enti. Good morning. Morning, sir. Ayo. Iba hono mo yo. O ma fa. Ibi a obi hono mo. Papa ko ejuma o baby. Imo mo yo. Nínú ofie. Oh, idoblu. David. Na se mi fe bia nti nka bi ko so bi afa. Nti wanga de na Ozi. De o ye na Are. Wo she promises baby a o di ma me she o ka che mi se obeto phone be ewe. Baby bia ma me enso sisi a wo fi na de. O papa wo yin o ma me so wo yin. Mi baby o ma me se papa ko ejuma o. O ma me so ni o. Ma me de opie. Sir, promise. Uzi. Hello? Yes. Uzi, promise is am here no. Na say there new and your big say we no. Yes, sir, I can get that say we be there kotua. No mo frɛ me a. Fa je ma hye wo ni nya we di bebre wo. Say sa na aka ni. Phone kwa. Kwa me na me tun say on be frɛ me si. Uzi. Phone, who the phone now doing? Phone pen now cast be man. You say we see phone. I just tell me we share pe. We see phone. We be call school. It's man can't you say me. See. Man can't you say me. Yeah, we be say we be call school no. Say school nyama provision we be call na be hia na we see we the phone na o but and there big day and there say bia akotu there say there busy. Let's say make me dey agree. Because if you am afraid you over for mo fa bi. Because we need to fear in fact over for na dan for bi so wa ha no no. Ono obo me busu na e di so scan su. Ono su ofre bia si on ni san ka o papa. Ije si amu o ije si ya. Enti wanga sa ni opese na ye ma. Osi. I didn't know opese yi mi ni nse. Na enyo o papa mu no mu kan say fine. E fa say mbra no mu ko ye. Na wo me ni unyim na obeka chom say omu jan na yin save akwala no mum na oka chom say. Na say omu na mu ye wa ofu omu na mu si yen fa say bra. Because other than me power one catch him na fa wo fa mu kan kwa echi one friend catch him say okay me ma wo ye ba wo ho na They be like so as like una o pese yen ntina omuka na wa edin ya me hwe udin me pese me anya say ma edin omu na mu ye wa ufuo nti omu si say
say me ministry because omu friend me charge me say see because me omu can say ministry omu buefu pa nti awo na me ne o enyima obeka chem say da bi pese o save akwala even though say wo yinu mienu a wan kan hwe no now so better so obeka chem say me save akwala no and you was work chem say maka chem say waka chem say o pese o save akwala no someone so open so one place and can first come back say enkoyi because in a piece of me wa wo fo ni ti de o meka no enye mi a me sika na meka say ji 1 cedi say o mo na mo kan say say enye mi na meka say de ti na enko mi pese enko to kwa na enko so mo si o ma akwa bi erada and ti sika no edi ba na ti kwa mo for so say enfa de aka no embassy so say so unim e ba ni nya say ba anti ade na o mo ka say say mi o mo na mo kan mo si de say mi ni hwa aka but we no can no charge you say yen fa say mbra even though say who are winning you know ye ba yeah no say na e kan no mu ji enu abi ka say kan no say mu say ko see oh okay check o dia o papa no because fine we say omu no mu ni aka so mu si de bi mi ni fia me bo mu no mu si say ye ka say ko mu si da bi o man kasa o ma ko tu aska no bi kwa mo on pa kondada into my main kasa me say wona me no nyem ena like adena ban even though say unware me amen ka say ware me now so una obehwe asusu nyema mama mama wa tunjem o tie mi last me from me no kasa no say na odi ma o wa mu enti be da ni wa kasa o from bia na odi phone na akomo mu o frame me last say o kasa no na odi ma we after me frame no ma no na o nu aba kitwa na afa last me frame na odi ma o papa ni enti me da ni wa ahihye di enti o papa no na mo frame direct debi na me phone mi obi me ka chere say me kita phone me mama phone nti say like obi free or your right to original dey nya me phone me ka chere say nya me phone me mama phone it is it means it is there no mu nya ye ade ben you see scan over from gi no omo di akoye di omo pese omo ye no ana omo nye omo pese omo di akoye de ben di omo se omo di omo mi fast canon brand di ento omo se mi fast canon brand mi chese omo aya na omo nye nti won so adwene say enkoyi won enyo no mo anti scan omo gi omo so scan no omo ni mi kan ho asem ade o pese mi wu ana che anya 5 months why ntimi koyi shi mi yi shi me come ti ase ma yin e ma mi and scan na wuti wa mo ka che omo agi ni sika we fopa ana no person na bia wu ya na nya bi sambe sho na ti sika we omo agi nu agi for oden ade no omo charge me say no mo ji sika nti wuti wa na unu mo e ba ku na mo ji sika no why because wuti wa na mo ji sika ni e di ba ni nya na wuti wa na mo tu ade na u frame me ka che say ba usu wa ti aso mi ka bi see enti me catch you and they say nya dia me use can imagine e wo ho me yi hwe and then not na wa na man kwa and catch you me wa be scan na so na ma hwe na fi de na owu na ma hwe akwada no but can be there phone to say uba udi ademo obi a sa be ni back fiti say me nyi mi am fi su ba no ma mi sada and so misu ma kanu omo na muji e ma mi wo even si waka sa misu me bomb for na one because ita onyewu tambe na uhum na tambe na obo ya manie won we am aginu anti plant na muji e and they fine mi ka sabe bi wa na misu me bomb pen for na one say na aba na mu charge e wo fa charge mi mo hu bi kwa ọmọ kọyẹ jẹ ọmọ kọyẹ ẹti sikara ọmọ jí yẹn ẹti ọmọ jí yẹn ọmọ nimi ka àwọn asẹm ọmọ nimi jẹ ọdí fraud ọmọ yẹ ọmọ nimi jẹ ọnyi mi o ẹni tó ọmọ ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ jí mi sika nukwa. bíbá òfin ọ̀hún náà mi náà ò dá ẹ̀ nù àmì ẹ̀yẹ́ mi yẹn ní ó di mí kọ̀mpẹ̀nifó bi họ. àjẹsẹ mi di ọmọ jí mi sika. ó di mí kọ̀mpẹ̀nifó bi họ àná.
Yamma kwa ba de ba ko 87.9 FM akoma mu nsam dwumadie no eno a ene waso egusua wotie no ye one papa no nkomodidie mu no woni ne nkomodie mu no ena wote ye de ekoso ni nyina ba mewura ma me bisa o ebra mu hu no muni no tipen na wanyi che wana wo benyina che no okay me mo de me chen pani wo be chen pani tu hwe ni fie na be sen by o be 30 plus a ko be 40 o be 30 plus o be 30 plus yeah oh okay na ni sema wo keka nyina kire se mo na mo initiate abortion no but enye ono metie nkomo ni me pa cha wo o free school a obaye na omo a o se yen ko fa langard fo obaye no omo beto so ema o kan de o de metra ne moto so ne kan o kan kra omo ye se o kan sa asem ne bi mu a on bebo no fi se akra o meme di abo ne ho kade na ko school o be ka se wo nkonko pedrum bre na onom yakọ ya nso the same thing yakọ ho 3 times me wo evidence sika na o de baye me de ma obi ne to ho man ye police ni police ni na ma me idea say me jiska no na me jiska na me de ya evidence enti de o ka no se ko ba bia na commander ya we ehifa commander kotoku commander ya we crime officer ya we say o di scan buy si emfa nkonko ya abortion na ya emfa scan nkonko ya abortion by not when say o buy no so me di akwala ne ko hospital sa me di akwala ne ko nsanwom akwala ne ko hospital ama me ka kire wone ne plan sa akwala ne free school buy na didika ene hospital ne ne manyina maboka 2005 o so betua besi ne yenko na yankwe. Hello, good morning, Auntie Mary. Pochapum to say, Edenyamiase, ene mujuma pa modi. Eframe ajua mekasefi akra. Eye fitida amode lotu kwiku eba TV so. Mishepa na eye na aye den. Eme single parent. Aye den say me to me abobi. But last week, na bibi pressure me say momo modern na me yebi ba na me bisa de atu obi enim ba na ne pakon no maintain en kantina me yi madwin fi so kra odanya me enim ni Friday iwia na ne pakon no frɛ me na o say ahen na wo say ahen na wo hia npo manka hwe me hwan say wa send 7.9 e de abrɛ me danyame ase say ni ameye ni na meninda me na me twen say menye sika kesi bi na che say me dey send amaletu kweku na Auntie America say o say one cedi krampo na wo de buy beji I me send 11 cedis and me de buy ndanyame ase o man dem mba enko school di bi eti o school fees am ko school dasi bebre na nya me yaduma me manasensa amen me dasi ni mujuma pa modi bye bye. Middle. Now then, I would say why you stay for Sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your men, send me name, which shemeno, and why it triti. Meant to me,